Mama wakwaba aha GCN page so and then the day the kanya wode ehwe me a mesrel na wa subscribe to my channel. We are now don sa emia bell no so ubenya notification. And esa ni news e de betum bia ubenya bi atie anase ubenya bi ahwe ewo GCN page hamidin e de adwoa searching. Impempi no comment bebre ekoso ewo social media efa eye Ghana Police Service no. Bebre na ekyerese omunya asem na so omode ko police station a ha wa police fo ni bi edi asem no enye ebi mo nso ye pa na de bi e ka se suban obia edenedi ewa adwuma miamia wo Ghana hanom na ye suban obi ho ni suban enye dada na omode wo no obi ho nso ni suban eye enti character obia e portray ewo Ghana hanom no eye ni suban a ewo ni mu police fo ni bi ye pa ebi mo nso not and any 3 days program bi ebepie mu ewo Oyerepa FM na abofra bi a opani bi de ne nsa wo no na omode abofra no akọ hospital doctor confirm say na akoso omode ko police station na police ni ba ko CID ba ko ho kire say evidence a doctor na de bae no enhye de ningina so papa bi anti no omo ama na papa no ekofie wankasa imagine na evidence na omode kwachi obi no ye wo de emu ya ha na de emu yedu ana Ghana from police no police fo no edu ba bi ebi mo due bo papa na de enti ameka say na se wode wani ekire mu ewo enkokọ kwawu ho ba bi a Chinese ni bi a wa ba betena ho a okura etu se etu na opepa ho se na oye ne danyo agi ni sem ebo abofra bi na etu no ebo abofra ni wie no sorry China ni no omo frɛ no afe aka soldier na community no emu nkrofo nkomo bu na kuna ahye ni fie kura because omo eche say Chinese fo no anasa brofo no baga na hanum a free no omukọ but African ni ko do abrochi na se okokun obroni bia enya de abefa ho totrotro kwa enti ka community no youth na ho ne se nko omo bu afe no mo ahye ni fie ni na esan se asem na omo de ko police station no kwa na be ya foolish case police fo no ba gisika ebe ya kobra na chese asem na ya foolish case na nyame encha de abofra no wanwu enti no omo de ne kopie mu ewo ayaresa bia omo esane yare na nienti a community no omo ekire se omo nigidi ewo police service ni mu enti nka afraid nkomo ebehye no na omo ahye ne dan a police fo etumi epie mu ho a omo ebefa Chinese no ede no ekopie mu ewo omo akache omo ekire se omo tutu na no na omo ahwe se ohyeda anase wan hyeda na abofra na maame nso kasa ya o kire se omo ne Chinese ni no eti asomdwie mu bone bia enim na onim kwanya efa so a otumi etutu di ball ne banana se etumi efi ni sem ekoball ne ba no esa na adofo ensem sen na ekọ no ni abrante ni din ojeso ene afei ana hotedin edi soldier ni tuo e wono ho na akokasa abofra kuma bi a wadi mfinsha no enwotwe 8 years kwasi mireku ama sese baby abofra ne da no eni enyan pa e wo Holy Family Hospital a e wo nkokọ ama no bo ekiri mu a China ni abrante afei ya ade a na opepa ni tuo ho na kyese o siesie tuo no epepa ho ne ade a ene se obi ankonko hu ne baaye ne wote ya ne dimakum abranti amatui akwakọ kasa abofrei na manfo otempotem ho no mu kiremu a emabunu e wo mpotem ho bufu yie pa eye wona adwene se China ni fie kura nko betwa dia atum na nka wahye no nanso aposifo wo nkokọ ema wo ho ye ha ekọ ekoto ban giban ema asumdwie ebaaye wei ena abofra ne maame Sarah enu UTV kasebo etwetwe nkomo no de to nanim se China ni abranti wona ne te ho no asumdwie mu aboni bia eni wontam na woni ne ekoba ye tia ni tu akwa kasa de basi me wa ma fitire ona mete se etu sunye enti ma me ka kire nkwala bia na omo di agro me ba ne nchen se omo nko mu fie ni obroni na anto omo tu ana akwala ba ko tie mo frɛ me se ma sara kwase ne da ho a mo je tunu no enti me kwa no bisa me ba ne se kwase na ade na o se okoye dem ho akoyi nsuo di ohun ase obroni na atu ne tuo ko obroni na ase da bi na okoyen yen dem ho etini moja na enyu ne me da me fa nsuo horoye ese nkrofo adom fodom me amede na bepie rom ano ene onu won di agro ebi kra na hihwa waye kra o ma betra so nti no yen no ni problem bia wo ho sa Divisional Police Commander a wo nkokọ
ACP Kofi Adu enso de to mabu na wo aprada nyina anim se won ka wona komanto yem na won hwe na won famra anhye won nsam wonja bibia na posifo be hwe bia so wode mrato no waye ne sa ye ba se anim nyina be kasa na mo akoma ne de akofom munjai de sabi Chinese na waye problem waye asem no munja no maye yan kasa ye be yin ne na ko na ba bia emra no da no na ye de idea ye de ato eti amra se sabi waye bone no monso mo de mra no be hya mo nsem na mo aye de emfata munja bibia maye yan kasa ye be yin mesra mo ye yin na pie obi afa ne nsa enyo de na ka no somati ase o be nya empanimfu a yegira ye hwe se Chinese no dey foreigner no oba be tietia o fa ho die so mabunu ne bi nso ene UTV ekasa na ha ye se o mai mu ala ete abafo ya dia o mu biya ya bibi ko a ye wa ha se emwa ye moa du oburu ni timi beku obibini wo Ghana ha ne ko fa ne modi fo ba obibini wuku oburu ni wo Ghana ha no dam ya o ye e bi esi ya ha akroma fo China ni fa esase China ni fa tuo sa mo obibini enam ye ti ne akosi we ya mo de ne koyi wa ka se ne be ba sa na e ko e kosi ba bia oni ba ni mi so di bi akire apalabo China fo le be go o mo pe yasem panin fonu binum kranim sa ade ekuyen ade a ebo man no ye no kra ye mpese be kan adan ye panin fo. And most of them I can Bible I read the books enim sa ade ebo man ya tro corruption cause I told you a corruption yo eno ana de ba obi atro te na koma mu te na adwenim e de timi jiketase de what you say so you just say asante hene e kan na asem mobomobo wa answer and making time masama mebeka before I read my speech I person me can sembe mi no bi sesia enra regional minister ne meba jina pomba e no mu say na e pa cho ya kan de work rata no so me se ma pre so meka na and this are no nim say bia meka sem fufuro bia e den kakra well ayen sre because ono ankasa nim se paper na e dia beto nanim no enye sa na tie tio ono ankasa nim se paper no a ya tro dia beto nanim se onkan no enye sa na tie the question is identity na mpanimfo no pese di atro kire o man no mo di atro na aba aban mu mo be wura aban no mu wi still mo pese mo di atro ene bu o man no ntini ya wiase kwen enye mo fe ukwa amama so a hwesa ne asi a China tumirika wo wiase what you say because of honesty hwesa ne China tumirika because ministers sika from China ne mfa megu Africa depi omunya sa na katua so oyire ne ho ya adwuma sani o man no betumi atumpon na katua akosoro ama no ye de na hayen show tie sani otumfo ka asem no na hwesa ne osisire but still otumfo still ese me ka no kra kakra odi etie no as I said no crane me catch o mu say galamse ya ye kan nyina dem ha me chemu ye ne ye chemu se me ya ye wo ha ne chemu ensa emu be 30% ni mo ma ye galamse ni nyina me pacho sauti o se ye de pepa no ma no o ka kire won se no krani you people munim mo ye galamse munim o se be ka cho se galamse na kasa no aye se shadow I di na na do achi His Excellency di na achi ba bibia okono endra se John say yes galamse fon kwa na kugu won omo na etu galamse no omo na etu China ni better free China as excavator from China e dia be wura Ghana harbor e dia ko wura so kotu enduase egu no kotu galamse what you say e ye mpanimfo no na ye saade no
enti panimfo no de aye ne se oh you fight against galamsey na omo kosi ba bia panimfo no nsanim na yakoye dede ho kakra na ya video na de aba out wa adwen se fight galamsey no omo panimfo no na se asase no omo tu asase no mu ayi sika wo mu nyina firi mu asante ne ya we onim enti on se wasere osu omo de po ka cho se no kurani ye nyina anim ye di momo mutu galamsey no nipa ye ti inside o nipa ti wona nkasa no ti o omo be ka galamsey ho asemo asante ne se nipa na be hia ho no e mo be se 30% na se Ghana ba bi e be hia bia krono ne atro e wo ho parliament agi wo ho ahimfie agi wo ho mampania kasa kachi ba bi ote no anas video ba last I be my beam president akasa ne office e ho na ne ye galamsey no what you say otu so man we ye nya ya adwen se pa ye be develop asase no na ya nkasa tena so ame ho adwe no ye nya ya adwen sa obi e pesika wie firi man no mu na odi akọ outside akoto fi na ono ne makwa kotena ho adwenfo ben no because obi adwen say ya enye ye tumi nye enti obi adwen say ma me fa nya metumi na me fa firi mu fa nko obi man so na me enko settle me ho ti ebi no ta da wo Dubai ebi no to bi America not nye MP